Britanske novine najavljuju oživljavanje američke artiljerijske jedinice iz doba hladnog rata u Nemačkoj, koje bi trebalo da bude naoružana hipersoničnim projektilima Tamni orao, koji će moći da stigne do Moskve za nekoliko minuta kada budu razvijene. Pa je tako ugledni britanski tabloid objavio: Tamni orao je sleteo prvobitno izvještavajući da bi nove američke rakete mogle da bace Rusiju za samo 6 minuta, da bi kasnije to revidirali na 21 minut i 30 sekundi. Američka vojska nazvala je svoj novi sistem hipersoničnog naoružanja na kopnu Dark Eagle, to je Tamni orao. Vojska je uverena da će oružje ući u upotrebu 2023. godine. Kada to učini, Tamni orao će Pentagonu dati projektil sa sposobnošću dugog dometa koji će moći pokriti opseg Azije, uključujući i duboko u kinesku teritoriju, i to sa brzinom od 5 maha. Razvijanje zajedno sa mornaricom kombinuje nepogonsko zajedničko hipersonično klizno telo sa velikim raketnim nosačem. Nosač ubrzava do izuzetno velikih brzina, preko 5 puta brže od brzine zvuka. Vojska će rasporediti Tamnog orla u artiljerijske baterije sa po 8 projektila. To će se sastojati od 4 vozila transportnog montažnog lansera vezanih za kamione sa po 2 rakete plus operativni centar za baterije. Tako da su Sjedinjene države zapravo reaktivirale 56. artiljerijsku komandu na ceremoniji u Nemačkoj ranije ove nedelje. Jedinica je bila neaktivna od 1991. godine, međutim, sitnim slovima u članku The Sun, kao i u drugim britanskim listovima, napominje se da komanda može imati sposobnost hipersonične rakete kada ova tehnologija bude potpuno razvijena i raspoređena, što je navodno negde u 2023. godini prema Pentagonu, tako da raste napetost na istočnom frontu Evrope. Sa brzinom od 5 maha ili brže, hipersonična oružja je teško detektovati i predstavljaju direktan izazov sistemima raketne odbrane. Hipersonični projektili mogu da putuju daleko nižom putanjom od balističkih raketa, koje idu u velikom luku i koje se lako mogu detektovati. Pa tako hipersonični projektili su također pokretljiviji i mogu lakše da izbjegnu sistem odbrane. Financial Times je preneo da je Kina uspješno testirala u orbiti hipersoničnu raketu koja može da nosi nuklearno oružje. Kina razvija hipersonično oružje koje bi Pekingu moglo da omogući da napadne preko južnog pola i tako izbjegne američke projektile koji su postavljeni na severnom polu. Podvodna flota Rusije dobila je rakete Cirkon, koje lete 9 puta brže od zvuka, što ih čini još jednim ruskim super oružjem. Ova raketa može da pogodi brod neprijatelja različite klase i gabarita na daljini od 1000 km. Protivraketni potencijali koji se nalaze na brodovima neće moći da odbrane plovilo od ove ruske rakete, a Ministarstvo odbrane Rusije objavilo informaciju da je izvršeno prvo bojno testiranje hiperzvučne rakete Cirkon sa nuklearne podmornice. Tako da nova hiperzvučna krstareća raketa velikog dometa Cirkon ima sposobnost da na svojoj putanji ostvari maksimalnu brzinu od 9 mahova. Pretpostavlja se da će ovim tipom rakete biti naoružani ratni brodovi i podmornice, kako perspektivni, tako i oni koji se već nalaze u operativnoj funkciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin pomenuo je mogućnost razvoja i kopnene verzije hiperzvučnog raketnog sistema Cirkon. Prema različitim informacijama, dužina rakete iznosi od 8 do 10 metara, dok će težina bojeve glave dostizati 400 kg.
Ovo novo supersonično oružje međukontinentalnog dometa postalo je operativno nakon više godina testiranja, prenosa agencije, a ministar Šojgu je kazao kako je prva jedinica opremljena supersoničnim avangardom stupila je u borbenu službu objavljenu iz Ministarstva odbrane Rusije, a inače Putin je predstavio avangard zajedno sa još nekim oružjem u razvoju tokom svog obraćanja naciji još u martu 2018. godine. Putin je za avangard rekao da predstavlja tehnološki napredak koji može da se poredi sa lansiranjem prvog Sovjeta u svemir 1957. godine. Prema njegovim rečima, novo rusko nuklearno oružje može da pogodi skoro bilo koju tačku na svetu i izbjegne američki raketni štit. Avangard se lansira poput interkontinentalne balističke rakete, ali za razliku od obične raketne bojene glave, koja ima predvidiv let nakon razdvajanja, može da izvrši oštre manevre na putu do cilja, što otežava presretanje. Teško da će ti američki planovi biti sprovedeni. Prvo, testiranje te rakete još nisu završena, a drugo, teško da će Nemačka dozvoliti da se njenoj teritoriji postavi američki lanseri, jer bi se ta zemlja istog trenutka našla na meti ruskih raketa. Pojedini ruski vojni eksperti smatraju da će Rusija, ukoliko se tamni orao i jednom pojavi u Europi, odgovoriti asimetrično, odnosno raspoređivanjem svojih hipersoničnih raketa većih brzina sa dometom do 5000 km. Isto tako, ti vojni eksperti ističu da američki planovi su na papiru ubedljivi, pošto SAD trenutno ne raspolaže ni jednim projektilom tamni orao, niti bilo kojim drugim hipersoničnim oružjem, odnosno Rusija ostaje jedina zemlja na svetu koja ima takvo naoružanje u upotrebi. Sjedinjene države nikada neće povući svoje trupe iz 3 zemlje, Nemačke, Japana i Južne Koreje. To su za njih ključne tačke uprkos svim pričama o suverenitetu i nezavisnosti ovih zemalja, kao i samih sporazuma. To su 3 uporišta Sjedinjenih država u svetu. Nemačka je uvek bila mesto gdje je sukob između istočnog i zapadnog bloka bio najžešći, između zemalja NATO-a i zemalja Varšavskog pakta, između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza. Šta će svetu doneti nova trka u naoružanju? Tehnologija napreduje, a kako ona ide uzlaznom putanjom, tako idu i vojna dostignuća. Hoće li svet postati mirnije mesto sa ovom novom pretnjom? Hvala vam na pažnji, nadam se da vam se dopada današnji video i da ćete u znak podrške lajkovati isti, a za kraj jedna mala poruka. Čovjek je bogat onoliko koliko ima pored sebe ljudi koji veruju u njega, tako da ako ne veruju u vas, verujte vi u svoje bližnje, a mi se vidimo uskoro sa nekom novom temom, vaš novi Anonimus. Ćao!